Okay. Zilungiselela ubumnandi bempilo yakho ngephawusoni elikarisako le-SABC TV licenses. Yizwa imsikilika egijimisa ingazi yomdlalo weBundesliga bunqopha ngekhambi elibhadelelwe indleko zonke ongeze walibala. Namkha uthabela ukufeseka kwamabhudango wakho ku-Coachella Music Festival. Uzikhethele wena iparadesi lomthandi webholo namkha izulu elincane lomthandi womvumo. Bhadela nje i-TV license yakho bese uthenga ku-www.winaholidaywithsabc-tvlicenses.co.za ukuba sethubeni lokuthumba khulu begodwa ungalibali kunabonongorwana bakarisako baqobe veka abangathunjwa. TV licenses bhadela yakho yenza umehluko. Le revolution makamsana nobaba uPhilip Tabani ihloko leya bathi vavenda ngaphambi kwayo ithabele yayo revolution bathe the anthem akale ku DJ Tira no Dr Dura ke bangena bathi ngisemathandweni ngiyethemba bona uyizwile ka DJ Ganya nakamsana no Merrick Chan bathe the family gathering ikokwezileke ukhanya ba cover the calling biziwa kwamasango King biziwe siyathokoza nje ku TikTok ubeka indlebe emhathini omkhulu kangaka ikokwez FM kukhanya ba lihlelo sidichile zimfra Zimfry abantu abazinqonyo bathi confuse the enemy kube ngasuthi uholile kanti hayi kukuhlihlele nawe namhlanje si bangaboni ngethabo nokumomotheko nakho ebusweni yebo siyathokoza nje kibo bonke abalingane bakhambe nawe selokusile kwabe kwaba njengalesi sikhathi siyathokoza kuGucci Magesha kamsana noQueens ngehleli imnandi hleli ithi emthonjeni nangomvulo kuzakuba njalo kodwa uthina sikuthatha sibeke ngesimbi yesithathu saphatha fresh ukuphatha kamnandi namhlanje sike amalanga abunandi kwaphela enyangeni le lakho khula Mungu ku2023 lilanga lamakhulu amabili amachuma amahlanu nanye solo umnyaka lo wathoma kokusele 114 days ngaphambi kuthi uvala sihlanganeke zakho izandla uthi danki mdali zanamhlanje singoma ngezikhethwe nge-email address ethi umvumo@ikokwezfm.co.za Xolile wathi Lotha Masango nguIsa Sikhosana Thamana ehlelweni lakho namhlanje sike ngiba ukuthatha ngikubusele emvanyana umvume kabeke uenjoy ma 80s nama 90s bona ngibathathe ngibabusele gaming wazihlola nawe ke sokuphithuma ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uthi ngengipho izongconywana ungathanda bona sibuyelele kasi ke siyathokoza nawe sikhamba nawe bunqopha lapha ke ku TikTok live ngikuKing biziwe ku TikTok khamba nathi begodwa usithumele i-email na ukhethe zakhe ingoma nawufuna zizwakale ngelesihlanu thumela nge-email address ethu umvumo@ikokwezfm.co.za ungalibalika ukuhlola ukuthi ngingumngani we-TikTok kwenzela ukuthi sikufake live sikufake endweni sikusede nazidlala ingoma zakho kwenzela ukuthi ubiza abangani bakho nathi sibize bethu yayibona lula ngaleyo ndlela umvumo@ikokwezfm.co.za nasi la sithanda khona khulu